Evo ti služba. Ovo je win. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Triple D kanalu. Kao što i sam vidite, danas ću da igram Fortnite sa subscriberima. Danas je tu sa mnom Bakir, Čajo, znači svi zapratite momka na Instagramu. Znači prvi lik u drugoj generaciji Fortnite koji igra sa mnom, znači moramo me slušati da skinem, znači pojdeše mi uši. Ajmo ready. Znači ovo mi je prvi game danas. Da se zna, da uđe zapisnik. Kao što i sami znate, Triple D igra na joysticku. Znači, majica je Gucci 300 eura polovna. Evo ga, pa gdje ćemo? A gdje god da se ti vira. Ajmo, nemoj da poginijem odmah. Daj negdje da se... evo ovdje ćemo brati. Znaš da ja volim ovo mjesto. Znači ne bi ja igrao baš s onim Bakirom, da čovjek ne zna igrat. To je logično. Znači igram s njim zato što čovjek mete igricu. Ima raje, brate. Ima moće da će odmah biti mrtav. Lik je uzeo pušku kod tebe. Pa šta je uzeo pušku? Uzeo snajper bolan. Mrtav, brate. Mrtav, jebam. Mrtav. Spašavaj, brate, staciju. Evo ga ovdje zašteko od sedma ispod ovog. Nemoj, ja ću ući unutra nekako. Gdje si ti glup, evo? Sačka, ide još jedan. Mrtvi. A to, doktore. Taj snajper ne diraj uopće nekog. To, brate moj. Bravo, doktore, hvala ti puno. Znači, eto, to je pokazatelj zbog čega ja igram sve. Joj, ovo mi je najdraža puška koja postoji, ljudi. Za ovu pušku bi prodao pol familije. Tu je lik. Brat, gdje je ba? Ispred mene su dvojica, ja mislim. Čekaj da bude bandaže, nemoj pucati. Dobio 3. Ne pucaj se. Čekaj da popijem ovaj slub, sačekaj. Jesi ubio ga? Ja sam jednom. Aj sačekaj sekund Boga. Sad da se nahajca malo. Mrtvi, jel? Jedan. Aj sad ću ja riješ drugog. Op, ću riješiti pozdrav. Čovjek ima 28 kilova već. Imaš gore shotgun, ostavio sam. Evo ti ovaj gruo mrtvi, dram, kako se zove. Stranka. Ti što bi se reklo u centru smo zone, brate. Voliš ti ove zamke? Evo ti volim, to mi je najdraže. Znači ja ne volim zato što ne mogu brzo staviti, no. Obično ja budem taj koji pogine. Evo ti služba. Ovo je win. Kogod hoće da igra Fortnite sa Triple D-em, nek komentariše ovaj video, nek napiše šta ja znam nešto u komentar, čisto kao neka prijava. Pa ću ja izvući neke ljude, odnosno izvući u sljedećoj epizodi dobitnika tog, ja ću mu se javiti i onda ćemo igrati. Ako bude neko na vidiju koja ima heavy sniper, znači sam javi. Dobro, pa imam i ja. A dobro, ja sam bolji snajperista od tebe. To priznajem. Evo, eto, to je to. Počne čovjek, kontam, sad će reći da nisam bolji, da odmah isućim, da livam već. Evo ti ovdje ovaj, ba heavy shield, mene shield heavy. Shield ovaj, debeli, brat, kako će ga zvati? Big shield. A Big Shield, ja isto da igram od pol dana, ja. Kar, jel? Šta prije ne reće, ja uze... Pa si uzeo onaj Big? A ti ovo uzeti isto Biga. Rančite, brate. Ali ne veze, ajde. Evo službu ovdje opet, jel? A ti si cheater, pa to neće. Ova je mašina, ovdje mrtva. Ovo vidi, heavy sniper, ali došlo mi je da ga 2 puta uzmem. Likovi. Gdje? Evo leti ovdje. Joj, prošla mu pored njuške, brate. Ima i njegov tu sam. Neko me snajperi su, brate. Evo tu je njegov, ovo dobri su likovi. Ja nemam materijala više. Sad ću kada slut. Meni je sve tjero. Nokan jedan. 60. Mrtav! Bravo. Srce mi stade koliko je pogodio sa... Ja ne mogu stići, nema materijala, ja. Sad ću kada popijem ovaj... Čak. Šta je mogao pokupiti još? Idu na nas, tu su. Evo,
bez mene. Moram ga trcat, nema materijala. Hajde, gdje je sad? Što bi se reklo, mrtvi, brate. Znam da sam doktor, alo. Yes. Da mi bilo šta da pijem, da popijem, znači nemam ništa. Doktore, nestalo tableta. Joj, što sam doktor. Ljudi moji, napišite dole da sam doktor. Igram banar. Ubiju me zbog tebe. Čućemo se kad stignu pice. Moram ubiti nekog sa snajperom, hajde. Ovo me prošlo kroz obrve. Šta, evo idu prema nama izgleda. Ko ide? Evo ih vamo na ovom, evo ih na ovom klincu, brate. Pazi se. Mrtav, mislim, nokan jedan, brate, sa 150 begi. Znači, sad. Možemo tamo? Imam ja Mene neko sa 260, znači skinuo. Pazi, imaš ovdje rupu ispod. Pazi, rupa ispod, alo. Neke, to stoji pa boli me briga. Sada popijem ovaj drugom. Evo i dole, stoji uvijek. Ajmo u zonu. Ne mogu da vjerujem. Nokan! Koji? Onaj što je ležao, brat. Eto ih tu, ajde idemo tu. Bravo. Riješi bota. Mrtvi, brat. Bravo, doktor. Ništa. Evo ih strče. 65 sam mu skinuo, brat. Možda je lik u bušu tamo. Evo ih dole, ba, vidi. Sad ću ja provat. Kako god hoćeš. Nije 100%. Ovo mu zabolila matija koliko će da je pogođena bio. Fajtaj sam dole. Šta će? Pa ja, to sam mislio da će biti. Ajmo im pomoć, kad pomru, Sačka, nemoj to ličiti. Dođite. A ovo već knockdown. Mrtvi su, 3 je. Jedan je ostao, brat, tamo na njeg odmah, nemo što čekati. Ne dam vam da se snima. Hajde, ješi ga, bogati, da mu završim epizodu. Eto ga, pazi. Pazi se, ima RPG. Ali ja nemam materijala. Bravo, majko. Čućemo se kad stignu pice, bruda moj. Tek tako. Oči moje lijepe. Ovo radovanje, bro, ovo. Eto ljudi, jedan meč je sasvim bio dovoljan da vam pokažemo koliko ja ne znam, a drugog zna. Znači, momak mete. I stvarno lijepo igrati ovako s osobama koje znaju igrati neku igricu. Uglavnom, još jedna napomena za sve. Ako želite da igrate sa Triple DM Fortnite-a, obavezno komentarišite ispod ovaj video koji će biti objavljen ubrzo. U svakom slučaju, hvala puno što ste pregledali ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela, obavezno ostavite like i subujte se na kanal ako niste, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Znači, veliki pozdrav za Bakira, Čaju i inače ovog momka tu pored. Zaprate ga svi koji igrate Fortnite, znači, pošto ću ja objavljivati dosta epizoda ovako Fortnite sa subscriberima, dodajte se između sebe, povezujte se, bit će tu jarana iz drugih gradova, drugih država, tako da Fortnite-ovci, znači, skupit ćemo se nekako na ovom ovdje YouTube kanalu. Čaja, brate, imaš ti šta reći, imaš 30 sekundi da se proslaviš, pa eto, brate, ako imaš nešto da kažeš, kaži. A jedina da ostavi like, subscribe, to je to. To je to, brate. Uglavnom, hvala vam puno što ste pregledali, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav od Čaje, Bakira i Triple D.